L-istaġun tax-xitwa ta' din is-sena kien fost l-aktar beżlin għall-Isptar Mater Dei. L-1000 sodda li hemm fl-isptar ewlieni f'pajjiżna intużaw minn eluf ta' pazjenti matul dan l-istaġun. Biss fl-ewwel 3 xhur tas-sena kien hemm kważi 25,000 pazjent li ġew bżonn sodda fl-Isptar Mater Dei. Huwa d-dipartiment imsejjaħ Bed Management Unit li ħsieb il-proċess medikolus fejn jidħol il-maniġjar tas-sodott għal kull pazjent f'kull sala. Il-Nursing Manager David Cicluna spjega li din ix-xitwa kellhom jintużaw ukoll is-sodott ta' daycare unit kif ukoll dawk fid-dipartiment tal-inċidenti maġġuri. Huwa unit tal-unit kien intenzjonat l-iktar għal Major Incident Unit. Imma ħassejna li fi żmien tax-xitwa peress li l-admissions kienu eskalaw b'mod iktar mis-soltu, ħassejna bżonn li dal-unit nużawh. Il-Bed Management Unit jikkonsisti f'numru ta' infermiera u nies klerikali. Kull filgħodu jaħdmu biex ikollhom stampa ċara tal-bżonnijiet partikolari ta' kull pazjent li jkun qed jistenna sodda. Nieħdu l-lista tal-pazjenti kollha tagħhom u nibdew nduruhom word billi tmur nies fuq il-post u naraw xi problemi għandhom, x'pazjenti għandhom li jiċċalqu b'mod immedjat, pazjenti oħra li għandhom bżonn trattament speċjali jew inkella monitoring speċjali, eċetera, eċetera. Il-pazjenti li jkollhom bżonn sodda fl-Isptar Mater Dei jaqgħu taħt 3 kategoriji. Dawk fl-emerġenza li jidħlu jarawhom it-tobba fid-dipartiment, pazjenti li jkollhom bżonn proċedura ppjanata u dawk li jissejħu direct admissions, pazjenti li jkunu rawhom konsulenti fl-outpatients u jiddeċiedu li jinżammu l-isptar għal aktar kura jew testijiet. Is-Sur Cicluna qal li l-ħidma fid-dipartiment li jmexxi hija kontinwa u fl-aħħar xhur sar xogħol biex imxiet minn proċessi fuq il-karta għal dawk teknoloġiċi. Fl-uffiċċju għandna screens li juruna il-pazjenti kollha li jkunu preżenti l-emerġenza, fl-imma stadju jkunu waslu, kif ukoll ikollna lista ta' pazjenti li tiġi updated il-ħin kollu ta' pazjenti li kollhom bżonn admission fil-wards. B'dan il-mod qed jinżamm rekord aktar aġġornat tal-proċessi kollha f'Mater Dei. Din hija biss parti mill-ħidma ta' ristrutturar f'kull dipartiment fl-isptar bilan li l-pazjent jinqed aħjar u l-professjonisti jaħdmu b'aktar effiċjenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.